Akademik Julijan Tamaš predstavil 3 knjižky o presmrteljnej habi i Rika monomah na serbskim jaziku i skladanje identitetoh na ruskim jaziku. On vyznačil, že bez ohľadu na jakim jaziku pišu, pisatelje pišu o zloženosti isnovanja človeka na tim švece i tajnih ljubinoh ljudskej duši. U području kulturi funkcionuje to ta moja ideja o składanju identitetov. Tu jest, otvaraju se već dve pitanja i o smislu bohatovjestva i o našim nacionalnej problematiki i o prirodi funkcionovanja literaturi, o prirodi vyučovanja literaturi. Bešedujúci o knižky akademik Tamaš spomnuli veľi podžiji zo vlastného života, co prisutni z uvahu sluhali. Takej bešedi, gdje se bešeduje o sušnih stvaroh, mi u našej javnosti máme barz malo. I prave u tim ja vidim vrednost toho večara. Nije tu veljo publiki, 20-30 osobi prisutni ukupno. Međutim, bešeda jaka tu še vodzi, trimam, že je visoko kvalitetna i že ritko kedi máme na hodu jej prisustvovati. Na literaturnim večare svoju knjišku poeziji Darmojedi predstavil i autor Saša Sabadoš. Martica Tamaš, direktorka Ruskого slova kulturno-umetnickomu društvu Taras Ševčenko, podarovala paket zo 150 knjižkami.